Nagpipibad na eh. Port 4 ba to? Ah, 4 na. Natin yung ano. Record natin para masaya. Pero malaki mo din yung alam ko. Nung Laguna versus Again, after
please proceed to the match control for your partner. Court number 1, Colby and Red versus Dominic and 好，那肯定啊。第一次啊。啊？我刚才跟他撞牌了，撞了2次，我那个1.7的。对，他那个下面这个不是坏，他下面这个被我弄坏了。发现了，不阳光。Wala nga sila tapos lumasok sa tao. Pasa ko doon. May 3. court number 2, court number 2, Colby and Red versus Jeremiah and Marlon. Ayun, di ba kayo, sorry. Si ano ka lang sinasabi ko, si Kaylan at si Blue. Again, court number 2, Jeremiah and Marlon versus Kaylan and Blue. Blue. Court number 3, Coach Clark and Kristen versus Michael and Denise.
Taga-intercept, Coach Love. Ian and Allen. Sino yun? Court number 5, Norman and Pat versus Jenny and Roy. Again, court number 5, Norman and Pat versus Jenny and Roy. Uy, haturan niyo. Ako din.